Svako telo se sastoji od ogromnog broja čestica, atoma i molekula koji se neprestano kreću. U vašem oku ima više atoma nego što ima zvezda u svemiru. Ovo kretanje čestica znači da svaka od njih ima neku energiju, stoga i telo kao celina ima neku energiju. Ako telo počnemo da grejemo, dodajemo mu toplotu, pa se povećava energija njegovih čestica, zbog čega se telo širi. Toplota je znači energija koju možemo dodavati ili oduzimati nekom telu. Kada prelazi sa tela na telo, toplota to uvek čini tako što prelazi sa toplijeg na hladnije telo. I to traje sve dok se temperature tela ne izjednače, kada kažemo da se tela nalaze u termodinamičkoj ravnoteži. Temperatura je sa druge strane pojam koji se vrlo često brka sa toplotom. Temperatura nije energija. Temperaturu ne možete dodati ili oduzeti nekom telu. Temperatura je signal, indikator, koji nam govori kako se toplota u nekom telu raspodelila po česticama. Ako grejemo dve različite količine vode istim tempom, temperatura brže raste u manjoj posudi, jer se ista količina toplote raspoređuje na manji broj čestica. Tako svaka čestica u manjoj posudi za isto vreme dobija veću količinu energije nego čestica u većoj posudi. Kažemo da je temperatura mera stepena zagrejanosti tela. Temperatura se meri termometrom, oznaka je slovo T, a jedinica, pa ima ih raznih. Onu jedinicu koju mi najčešće koristimo je ustanovio švedski fizičar Andres Celsius još 1742. godine. Kompletna lekcija, zajedno sa ostalim lekcijama iz ove oblasti, je dostupna na sajtu fizičar.com u vidu online kursa.